ker če pa kaj se pa Slovenci znamo res pakirati. Toliko, da ne znaš ne voziti, niti več parkirati. Toliko, da samo moliš, da ko greš na meji prek, ne bo ti un rekel, daj otvorite gepek. Ko priješ? Dobro večer. Dobro večer. Imate što za prijaviti? Imam, kako da nemam. Pa paštetke, pa bombetke, pa 20 litrov vina, pa kolo za hčerkico, pa kolo za sina, pa sekret papir, pa robčki itak so pod mus, pa rimski bok nespečnosti, turbo maximus, pa salama, puter rama, pa vsa za plažo krama, pa od pivke fit perutke, pa od mivke še plavutke, pa brisače, kratke hlače, dolge hlače, če drugače vreme bo, kad to ka piše na vseh portalih, jače mi planiramo kot tisti fucking sateliti! Če gre svet v kurac, mi bomo na toplem siti.